abadala la cela abadala sebekhulile impela ngomqondo la ngengqondo sebejule kakhulu sebekwazi ukuhlaziya izinto ngicela likhiphe ingane phandla ngizifunda ngoba nginayo iphilide yokunikeza ingane mina ngangijahi umuntu omdala ungilalelise kahle ngoba ngiyazi futhi abadala bakhona baphila phakathi kwayo nale situation bakhona futhi abanye asebeke bayibona so ngangijahi ungilalelise kahle mawukwazi ukuhlaziya uzangizwe ukuthi ngidini kanjalo zwana umuntu omdala la phila nabo hleke nabo xa ubabona hayi angizwisisi phila nabo uhleke nabo xa ubabona kodwa but mawungekho bekwazi abakhuluma ngendlela abakhuluma ngakhona mabe kubona hayi angizwisisi umuntu omdala phila nabo uhleke nabo xa ubabona kodwa but mawungekho bekwazi abakhuluma ngendlela abakhuluma ngakhona abakhuluma nawe ngakhona nxa bekubona mawunyemukula ubheka le inzondo nenhlamba ziyakulandela uze bethi nayelo mhlanhla unqoba izitha kodwa but mabe kubona bakubiza ngawo wonke amagama bethi na induna yethu na umholi wethu na ngisobhuku wethu ngoba bakubona hayi angizwisisi awuyihlaziye kahle.